Ndabasuje nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mukurikira On Time TV yo channel yo Trace muri mu bice bitandukanye by'igihugu amajyepfo amajyaruguru burasazwa ndetse n'iburengero bwaryo, abari mu mujyi wa Kigali n'abari mu bihugu bituranye n'u Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Muri kano kanya rero munyemerere mbagezeho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, aho tugiye kumvamo aho baganiriye ku kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside, ubukungu n'abayobozi bashya, byose bikari bigize ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Aho inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 2 Mata 2026 yemeje ko mu guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside igaragara haba mu karere u Rwanda ruherereyemo no hirya no hino ku isi, abanyarwanda basabwa gutahiriza umugozi umwe mu gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda, ubwiyunge ndetse n'amahoro n'umudendezo by'abanyarwanda. Yasabye kandi abaturarwanda kuzitabira ibikorwa byo kwibuka bizatangira ku itariki ya 7 Mata. Inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida Paul Kagame muri village Urugwiro. Abantu b'ingeri zinyuranye bashishikarijwe kwitabira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Nuza kugira igitekerezo, icyifuzo ndetse n'inyunganizi twandikire muri comment kandi like kugurisha. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo nandi makuru n'ibigano tugutegurira bikugereho 5 kuri 5. Ku wa 4 tariki ya 2 Mata 2026 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi. Icyumweru cy'icyunamo giteganyijwe kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 13 Mata 2026 mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Inzego z'ubuyobozi, amashyirahamwe n'abantu ku giti cyabo bashishikarijwe kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Mu gihe twibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi, inama y'abaminisitiri irakangurira abanyarwanda bose kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo igaragariramo bwose, mu rwego rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje kugaragara haba mu karere u Rwanda ruherereyemo no hirya no hino ku isi. Abanyarwanda twese tugomba gutahiriza umugozi umwe mu gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda, ubwiyunge ndetse n'amahoro n'umudendezo by'abanyarwanda. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ingaruka ku bukungu kubera ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko ku biciro mpuzamahanga by'ingufu n'ibindi bicuruzwa by'ibanze. Inama y'abaminisitiri kandi yashimangiye ingamba zigamije gukomeza kubungabunga ubukungu bw'igihugu ku kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro, abaturage bagahabwa amakuru ku gihe kandi bakanabigiramo uruhare. Inama y'abaminisitiri kandi yagejejweho ibipimo by'imiterere y'uburezi biherutse gutangazwa n'amavugururwa y'ingenzi akomeje gukorwa kugira ngo urwego rw'uburezi rurusheho gutera imbere. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari rigamije ibikorwa remezo yerekeye inguzanyo igeneye gutera inkunga urwego rw'ingufu. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe politiki igamije guteza imbere imirimo idaheza kandi irambye mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki, ingamba na porogaramu zikurikira: aho hari amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Moja Rwanda Limited yerekeye imikorere ya tombora ku rwego rw'igihugu, n'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na G2P Energy Limited yerekeye kubyaza gazi metani ingufu z'amashanyarazi, n'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Performance Rwanda Limited yerekeye ishoramari mu by'itumanaho. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje abahagarariye ibihugu mu Rwanda bakurikira: Bwana El Hussein Orujinagi, n'ambasaderi wa Repubulika ya Kisilamu ya Mauritania mu Rwanda, akaba afite icyicaro i Addis Abeba muri Tanzania; Bwana Irene Ndikumwe nayo uhagarariye inyungu za Grenada mu Rwanda; Bwana Jorge Duran uhagarariye inyungu za Ireland mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ubufatanye RCI, Bwana Niwenshuti Richard ni umuyobozi mukuru; Madamu Tubane Chance ni umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa; u
urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rwahawe witwa Bwana Nsengiyumva Joseph Cedric ni Chief Corporate Affairs Officers na Bwana Kayibanda Richard Chief Licensing Officer. Naho urwego rw'umuvunyi ruhabwa witwa Madamu Mbabazi Judith, umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS ruhabwa CSP Badegeteos, komiseri mukuru wungirije. Noneho komisiyo y'igihugu y'amatora NEC ihabwa witwa Bwana Nyikaruberi. Abakomiseri ubushinjacyaha bukuru buhabwa witwa Bwana Habimana Donate n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Mu bindi, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 14 kugera ku ya 15 Gicurasi 2026 Kigali hazaterana inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye, abashoramari n'abanyepolitike izwi nka African CEOs Forum. Minisitiri w'ibikorwa remezo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 18 kugera ku ya 21 Gicurasi 2026 i Kigali hazaterana inama nyafurika yiga ku mikoreshereze y'ingufu za nucleaire muri Afurika. Nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda bivuga. Murabyumva gute? Murabibona gute? Mu ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande like, mukoresha niba utarakora subscribe nawe ikore kugira ngo nandi makuru n'ibiganiro byinshi byiza babigiye bitandukanye dukomeje kugenda tugutegurira byo bivugwa no mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi kugeraho 5 Reka mbasomere rero iri tangazo uko ryakabaye. Ritangira rigira riti: kuwa kane tariki ya 2 Mata 2026 inama y'abaminisitiri aterane muri village Urugwiro yowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame Paul. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Cyumweru cy'icyunamo giteganyijwe kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 13 Mata 2026 mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Inzego z'ubuyobozi, amashyirahamwe n'abantu ku giti cyabo bashishikarijwe kwitabira ibikorwa byo kwibuka. Mu gihe twibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, inama y'abaminisitiri irakangurira abanyarwanda bose kwamagana ingengabitekerezo ya Jenoside mu buryo bwari bwo bwose, ni mu buryo igaragaramo bwose mu rwego rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya Jenoside ikomeje kugaragara mu karere u Rwanda ruherereyemo no hirya no hino ku isi. Abanyarwanda twese tugomba gutahiriza umugozi umwe mu gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda, ubwiyunge ndetse n'amahoro n'umudendezo by'abanyarwanda. Inama y'abaminisitiri yabigerejwe ingaruka ku bukungu kubera ibibazo byo mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko ku biciro mpuzamahanga by'ingufu n'ibindi bicuruzwa by'ibanze. Inama y'abaminisitiri yashimangiye ingamba zigamije gukomeza kubungabunga ubukungu bw'igihugu, kugabanya izamuka rikabije ry'ibiciro, abaturage bagahabwa amakuru ku gihe kandi bakanabigiramo uruhare. Inama y'abaminisitiri yagejejwe ibipimo by'imiterere y'uburezi biherutse gutangazwa n'amavugurura y'ingenzi akomeje gukorwa kugira ngo urwo rwego rw'uburezi rurusheho gutera imbere. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: ni umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Aziya ishinzwe gutera inkunga ishoramari rigamije ibikorwa remezo yerekeye inguzanyo igenewe gutera inkunga urwego rw'ingufu. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe politiki igamije guteza imbere imirimo idaheza kandi iramba mu Rwanda n'irambye mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje politiki, ingamba na porogaramu zikurikira: amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Moja Rwanda Limited yerekeye imikoreshereze ya tombora ku rwego rw'igihugu, n'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na G2P na G Limited yerekeye kubyaza gazi metani ingufu z'amashanyarazi, amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Teleperformance Rwanda Limited yerekeye ishoramari mu by'itumanaho. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu mu Rwanda bakurikira harimo Bwana Eli Hussein Oldinganagi na Ambasaderi wa Repubulika ya Kisilamu ya Mauritania mu Rwanda ufite icyicaro ya Addis Abeba muri Tanzania, Bwana Irene Ndikumwe nayo uhagarariye inyungu za Grenada mu Rwanda, Bwana Hugh Darlene
uhagarariye inyungu za Ireland mu Rwanda. Na inama y'abaminisitiri kandi ishyira mu myanya abayobozi bakurikira harimo ikigo cy'u Rwanda gishinzwe guteza imbere ubufatanye. Bwana Niwinshuti Richard ni umuyobozi mukuru, Madame Tubane Chance ni umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa, urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Bwana Nsengiyumva Joseph Cedric ni Chief Corporate Affairs Officer. Bwana Kayibanda Richard ni Chief Licensing Officer. Na urwego rw'umuvunyi harimo Madamu Mbabazi Judith umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora CP Badegeteos ni komiseri mukuru wungirije. Komisiyo y'igihugu y'amatora NEC ni Bwana Nkiko Albert ni komiseri. Ubushinjacyaha bukuru ni Bwana Habimana Donat umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Mu bindi, umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki ya 14 kugera ku ya 15 Gicurasi na 2026 i Kigali hazateranira inama ihuza abayobozi b'ibigo bitandukanye, abashoramari n'abanyepolitike izwi nka African CEO Forum. Minisitiri w'ibikorwa remezo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 18 kugera ku 21 Gicurasi na 2026 Kigali hazaterana inama nyafurika yiga ku mikoreshereze y'ingufu za nucleaire muri Afurika. Kigali ku itariki ya 2 Mata 2026. Digital signed by Dr. Nsengiyumva Justin, Minisitiri w'Intebe. Nguko mugire ibihe byiza.